Hadin bakaseng Voice of the People Party VPP men hakakat lai terik trong mentau benai. Kalpen bena ya ki arpu nyungut ki kertong election MDC na kaseng Voice of the People Party VPP na pok Khasi Hill Autonomous District Council ke HDC bat arpu saungut pat ki badai ki kertong MDC na pok ka Jantia Hills Autonomous District Council JHADC. Kibabun kiriu pau khmat kibala apply tiket na kaseng Voice of the People Party VPP na kabanta kene ki election MDC kaban salong no bat don ru kibala yo tiket bat don ru kibam yo tiket bat ka don ru kajing pen pau na ki pai ba lani kita kiriu pau khmat hakabai dei bat ki kartong MDC kiba kaseng Voice of the People Party VPP kala pembena men hakakat lai terik jom tau banai bat don ru kibal penpau bakim sngeu tanat aka VPP kala tiket wat ya kita ki MDC ki brang don haka syuki kawai ke jing penpau na kaliang jong u dokot barim la neu ta membar barim jong kaseng Voice of the People Party VPP ubala syak bek seng uba Avner pariat ul penpau pok kiransan social media hadin baka VPP kal pemena ya kita ki kertong election MDC jong ka syabaro atli ki Autonomous District Council kata ka ke HDC bat ke HDC tongin sngap ya kene kejing penpau empat kejing ong jong ne o riurang ba hapo kiransan social media syabaro ki bymioh tiket na ka VPP wat angnut watiam kane baro kadai ka ai ka bana jarong imat kadai kara hina beneng hi ka bompat ibiang ang epi banlong MDC bat nang tei kila aktin pat sya kane ka seng hok seng khut lang ba kejing pos new le se ka ba jing mut kumta hi ya ki membar jong ka state election committee wat juk sngewsih imba bymioh tiket kamsyong ha ka pisa bapidon kum u kontraktor kajing kok ngu jongpi ya presiden kajing don lamba jongpi ha ka syuki ne kajing kerkat mi sep jongpi na ka menta ka seng em ka syonglut ha ka mon jong ka hima mensin tongin ya dem bat puson ya kene kajing le bamayan jong ka peneng hang ne ha ki kam parthai pidai ban chim ya kene kajing kren jonga hadin bapi lapule ya awai naw ma pra na jawai le chwaya kata sawan phai syakani kane kadai kejing penpau jong wei riurang ba hapok kiransan social media hadin bakaseng Voice of the People Party VPP kal pembena ya ki arpu nyungut bat ki arpu sangut ki kartong MDC election syapok Khasi Hill Autonomous District Council bat Jantia Hill Autonomous District Council